iningi lezingane likholelwa ukuthi nisabhunga namuhla nidawukhona ukuthi nifinyelele futhi ngale kwaloko ngifisela ukuthi nibe nemhlangano nomuhle notaba productive nenhlangano yakwaFayingosa nayo siyayibonela kakhulu sibafisela nokuthi baqhubeke benze umsebenzi omuhle lapha emangweni. Ngiyabonga kakhulu. Don't emphasize nje ukuthi sibobabe namuhla noma ngemuso sikukhumbule ukuthi kufanele sibe khona empilweni yabantu bethu. Because the more nibona nomfana uthatha lo ngiko kokwe so nami uthi lesiclass naye the quality time lesikhuluma ngaso vele kutoba kunomuntu lahlala esikhathi lesinye uyadzingeka nakulaba lakhaya utobavikela uyadzingeka nakukudla bedokotela utotonke tidingeke kodwa khaya banikhona. Okay. Mangabe ufisile kwathi umbala umgeza utawugcina ukudlalela dotena uma kwakhe makamgeza utobona ukuthi kahle kahle ugezwa kanje ubude futhi ungaboni khona ukuthi awuleli lo bavu lakhe linehloko enkulu lalisela ubhesetu akujike usendela ukuthi angahishwa lamanje kanjalo usita nakathenini labantwana nasekuphumeni lakhaya ngaphandle kwalakhaya kuphela nale kule society because bakhulela ekhaya elinethando lelinekubambisana ema-characters laba tawaveta kulabanye ngenteka ashintshe imilo dalabanye abantwana ngekubona labakho abantwana ngoba bakhule bathi ukuthi umuntu uphiliswa kanje umuntu uphiliswa kanje ungakhanda ukuthi nalo bese kacabanga ukuthi impilo vele iphila kanje ngekubona labakho abantwana kunokuhlanyela uthando ushintsheke nakusociety nje ngakhanda ukuthi sekusitakala lapha thine nje le problem lena ithi babe funa sinake fike ekhaya nakunababe ekhaya nakunamake ekhaya akungabi nemehluko ukuthi namhla akudliwa akungabi nemehluko ukuthi kune exercise lekhona efika diaper akangasho umntwana diaper siyamshisa umntwana but staff nasimele make nakagula manje mhlawumbe kanjani siyabona so the problem ithi thine lesiphutha tabo through the program lena ukuthi lolona ekhaya umntwana nakakhala uthuliswa ngumuntu ngoba umntwana uyakhala udzinga kwenta njani uthuliswa akadzingi ukuthi kule mntana lo wesifazane noma wantana wesilisa so ngiyajabula ukuthi kuyavela from the floor lokuthi thine singamadoda sesiba transform. Kaya yung procedure sa Santa. Silukulo ito yung susungares kasi nas kaya sa session. Yung kung lumabas ito sa mga utos pinapalitan after 3 years. Yung sa session it is gas big what ko yung utos. Sa casa sa balikan ng fee. Dahil ngeli implant ngelishubhu lelimhlophe lesincane leshubhu lesincane kunikuthatha nje ukuthi sithi abathi abaya emtholampilo silanzelele sibe ngizibe munye nayo kusitaphi lokho kusitapha ekutheneni nawe utaba nalo lwathi luphelele uthi umuntu wesifazane nakade ethwele yini dingo engalabhekana nayo
yini tinto letingahle timvelele ungamsita kanjani wena ungibabe Uhamba njani vele cupcake? Uhamba kahle Kuhle kakhulu. Uthi bebathini ngabantwana ekuseni? labantwana bangitshela ukuthi kufike ngade abantwana bawasukade Hawu. ngadosinanisa liswayo nani nathane solo ngibo Oyimhlobo yethu na. Kanti usaphila lalela ilamasuku. Yechukuchuku ufuna kusinda. Sifihlelile letinto ngakhaya ukuthi kuhamba kanjani. Ngibona ukuthi sibudgetele ukuthi ukudla kusibeke ekupheleni kwenyanga. njani uqinisile Iyahlelwa tinto emfana. Uyahlela kuba nabantwana thina baphilile bajabulile. Ngemtholampilo ngisho ukugula nje lokuncane sabudgeta vele sahlela ukuthi wathi nje uyakhohlela umntwana emtholampilo. Phela thina vele letinto zaqala kathi nokuba nje labantwana ukuthi sebakhulile sebanje. Uyakhumbula ngisho emtholampilo. lapho balona ngiyabonga kakhulu wale wami umsebenzi Yeka nawe khona. Esathi hamba tonke tigaba tokukhulisa nabantwana. Yena phela kubodela ngaze ngaphoze ngathi ngicela implant ngoba ngapho le ndlela ngakhanza ngimukeleka ngayo. ngona ngishukela dodokotela hayi wasinaka Masifundisa ngathi uNtoni indlela yokuhleleka sinomndeni. nami into lekufundisa takho letisebenza nje ukuba ngito tonga ngithela ya ngabe sekwenze njani ha Wena sifiso sokuhamba njani? Asikho. Ekuseni nini zambama? Asikakheli bona phela lapha. Utasiphelela lokudla sasesithini phela ngoba inyanga nayo nayiyabe. udulule futhi ukudla ngibona ngathi sekukhulu Bajero bashayidana. Yini? Kunokuthini? Nkosi yami ngicela ukuthi inkosi yami asibelele emtholampilo. Ngiyazi ngani emtholampilo. Mane siyohlela Ngani emtholampilo. Yini kona lokuhlela lokhuluma ngawo yini awutshela nje. Nkosi yami mina nje ngikhethe nayo intolo. Lena ngumwaya ngayebusuku namhla ngiko lokhu lento lena. Lasidingana ngathi Singaphela. bona labantwana abanganabo, lapha abantwana bangifuwa. Mina nje ngisangaqedzi nalokutyala. Sokhuluma ngani? Kula abantwana labangifo wena sewufuna gcina. Ngicela lona nje. Ngicela umfana. Awubite bosabelo lemaphandle ngiyongitshela. Mina ngisafunela okunye abantwana. Siyakho umndeni. Kunjani mfana? Nithi nama wakho ngoba nawe ungahamba ngathi unesikhalo lokukhuluma ngaso. Sebamele ngicela kudla ngapile solokusela ngaka. Ucela kudla la khaya ngahlanyela hlahla amangoza. Yini ungayoka hlahla? Abavuka amangoza uyabisela. Ude kusemeza yini? Wena wakho uzame umtholampilo mina ngiphila ngisesaba. Umulo mtholampilo la sangishaya. Kunjani sibezi?
Ngiyaphila. Yebo kunjani manje? Ebabecela impahla. Imahla. Yani mfana ngoba sawalethe majoko wena la khaya. Tidwashi tishone mfana. Awu uyadlala wena uyadlala. Sawubona lo wena konjani. Nami nakusokona. Kuba nawusewunisi ngeke lesikole nya. Kwendeke. Wena bebiza ngidawanyana Sengihlala la khaya bathole nje kutendela ngangena nje kufika grade 7 kwaphela free education. Yikho leyo nto leyo unama wakho nje ngiphethe kulokuvila ngiyo nje into leyadiwe nyalo njena lokutholele wabile wawudingela wabuya sewudingeleke futhi lengakhona nami nje biza into lentakwenza yona nje ngiyakubhamula nje wena ngiyakubhamula baba phela ngiyabuya sajika la kamelweni masibuya la lempela utayibonisa. Cha siyabonga ukuthola le kuningi lesifisa ukuthola sakufunza ukuthi umntwana ukhuliswa njani ngoba mawuphila ekhaya nabantwana bantwana bafuna ama-advice kuma-inputs lapha sifundisiwe ukuthi umntwana ukuze angakubalekeli ungibabe ukuthi uhleli nebantwana mawufika wena babaleke abantwana ufuna wende njani usakhile ngakho kuthanda nje ukuthi leli hlelo leli liqhubeke lingaqini cishe lihambe tonke tindzawo noma emazoni noma emphakathi tokhona ukuthi leli vela kithi eSwatini nalo sime silibone ukuthi hawu emadoda akhiwe ayaphila iloko nje lengaqela lezika alingagcini la kulezoni yethu kuzona 1 lapho sifike nathi siseka khona sathola nje ukuthi awusichaziseleke sifundiseke nalapha nalapha cha ngaba